I pozdrav svima! Sad ću vam prikazati program Format Factory. Znači, već sam bio u prethodnim tutorialima pokazao kako da smanjite klip u ovom programu i kako da spojite klipove. Evo ovako. Znači, Format Factory ima, znači, ovdje da pretvarate video u mobilni uređaj, MP4, AVI itd. U GIF-ove. Znači, vidite, onda zvuk, znači da pretvara MP3, VMA, WAV i tako dalje, MP2, foto, JPG, PNG, ICO, BMP, GIF, TIFF, PSX, PBMG, itd. ROM uređaj, znači DVD video file, muzički CD zvučni, DVD CD u ISO CSO i ISO CSO. Znači, znam. I napredno, znači, spavač videa, kao što sam pokazao, rename, ne znam zašto to nisam nikad radite, spavač zvučnih zapisa, znači kad radite ono, ako ste vjerojatno čuli za Strong Player, znači ono kad je uza svoj rap mix, znači ima na foru spavač zvučnih zapisa, MUX, MUX u stvari, video, muzika i ne znam šta je, i info o file. Znači to je to. Onda, mogućnosti, kada vidimo, znači, ima nakon karte se ugasi komp, to nemojte da radite. Zvučne signale, ova dva, ovo nemojte, da spustim u sistemsku paletu, ja to ne radim, hoću novu verziju net, to ne znam, ja dažem čekiranom, je da izlazna fascikla. Znači, titul slova, evo ovdje, boja slova, boja ivica slova, napredno, evo ne znam, to je dio ne znam, vidite video mod srednji, znači ima smooth, sharp, slide down, i tu imate da podešavate kako vi želite, za ovo ne znam, znači zato što ja ove mogućnosti ne koristim, i samo treba za skraćivanje i za spajanje neki put. Znači, kada pustite neki klip, znači kada hoćete nešto raditi, stisnem start play, onda zadatak, dobro, tema, plavi mjesec, light, dobro, neću ništa, aha, to je kako vidite sad kako je plavo, obsidian, vidite sad kako je crno, ali ja volim moje plavo. Jezik, auto, English, to je engleski i imate za više jezika. I izvolite da imate koliko hoćete jezika. Zatim, pomoć, imate ovdje Format Factory, evo baš to vidimo. Aha, time se gleda klip, to nećemo da gledamo. I kada, aha, evo i ovdje, kada pritisne na ovu ikonicu, video, evo, znači neki sjeća što ima kao mobile device, znači prebacite na mobilni. Ljudi, to bi bilo to. Znači, šta bi još što mogao da kažem za Format Factory, sem da je mnogo dobar program. Download link na fanpage, zato što na YouTube ne mogu davati, jer na prošlom kanalu gdje sam snimao tutoriale su me banovali, jer sam bio postavljao linkove. Živite, jer sam poslala linkove i oni su me banovali YouTube. Tako da na fanpage idite, znači link će biti u deskripciji. I vidimo se do sljedećeg klipa. Ovo nije bio tutorial, ali ovo neki review. Mislim, znate da na mom kanalu se snima review, tutorial i gameplay.